Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze mwabyumvishe ko naje mu isura nshya. Ijwi ribasuza ni rya Fabrice Mporana nayo. Tuje gukora operation muri football nyarwanda hano by'umwihariko akomeje kuba amarorerwa ndetse n'ibintu bitari ngombwa by'umwihariko muri football yacu. Mu nyemerero tuze kugaruka mu mukino wari wahuje ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rutsiro. Ni umukino wabereye hariya kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Rubavu. Habaye imikino ibiri, turaza no gukomeza kuri umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports Football Club ndetse n'umukino wahuje Rayon Sports Football Club ndetse na Etincelle FC. Rero mu nkunde tukagaruka kuri umukino wari wahuje ikipe ya APR. Mu nyemerero tugaruke kuri biriya bitego ikipe ya APR bidasobanutse yatsinze. Rero abantu b'abanyamakuru benshi bakomakomye bagiye bavuga yuko ngo ari ikinamico cy'umupira. Abantu benshi ngira ngo bagerageje koroshya biriya bintu, ntago ari ibintu byoroshye kuko n'ikinamico bibagije ubusobanuro bw'ikinamico. Ikinamico ni ikintu gifite ubusobanuro bwiza kuko ikinamico babyigisha ndetse babakina ibintu bifite aho bihuriye n'ibintu biri muri societe nyarwanda ndetse bagamije no gutanga message cyangwa se bagamije kwigisha. Rero ibintu byabaga mu karere ka Rubavu hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rutsiro ni ibintu byasenyaga, urumva ko bitandukanye n'ikinamico, ahubwo nabita ko ari ikinabinyoma cyangwa se ikinasenya. Nicyo kinyarwanda cyiza nabasha kuba nabyitira kuko ni ibintu bitahwitse kuko nta nubwo ari ibintu byo kwishimira muri football nyarwanda. Mu nyemerere ngaruke ku bitego byose ikipe ya APR Football Club yatsinze. Nta gitego na kimwe twavuga yuko ari igitego cy'ubuhanga, bavuga yuko ikipe ya APR yateguye cyangwa se yagiye kubaka igatsinda. Ni ibitego byose nakwita yuko rwose ari kwitsindishwa bitewe n'amafaranga ama ekipe aba yariye. Nagiye mbigaruka kenshi mbivuga, abantu benshi batangira batukana muri comment, ndavuga ati amakipe hano mu Rwanda menshi arategurana, by'umwihariko mugarutse kuri ikipe ya APR Football Club nawe namwe mu makipe ategura kuva uyu nguyu bita Mupenzi yagaruka mu ikipe ya APR. Yabona ko yahabiye bano basaza b'ikipe ya Sport kuko ibintu biri kugenda bikorwa ni ibintu bigaragara n'umwana w'uruhinja ukivuka afite amezi 6 ahita bibona yuko ari ibintu byo kwitsindishwa, atari ibintu umuzamu agafata baro yarangiza akayireka, agafata baro yarangiza akatayipasa umukinnyi utari mugenzi wiwe, kandi mugenzi we by'umwihariko kumupasa byamunani akajya gupasa adversaire, kugira ngo rero babazi neza ko abantu bari kwereka byibura ari injiji ku buryo batabasha kwitekereza ngo banze barebe ukuri cyangwa se batandukanye icyatsi n'ururo. Ibi ni ibintu byagaragaye ko uyu mukino wahuje ikipe ya Rutsiro ndetse n'ikipe ya APR Football Club nta guca ku ruhande cyangwa se kwicisha hirya no hino cyangwa se kwiraza inyanza. Uyu mukino ikipe ya APR yari yawuteguye. Iyo tugeze mu gutegurwa ku ikipe ya APR tuvuze ngo yateguye indi kipe, abantu benshi bahita bumva umuntu bita Mupenzi nta wundi muntu babanza gutekereza mu mitwe yabo kuko byagiye bigaragara ko abakinnyi benshi bano mu Rwanda baranakoreshwa. Tugiye kureba ntago twavuga yuko kuri uriya mukino w'ikipe ya Rutsiro ntago twavuga yuko ari umuzamu yari yateguye wenyine, haba umudefenseur yari yateguwe, haba equipe muri rusange n'ubuyobozi bwari bubiziho kuko biriya bintu byakozwe ubona ko ari nk'ibintu staff technique y'ikipe ya Rutsiro yagiye ikabateguza kugira ngo baze kubyikoresha. Ibitego bitanu byose bitabashe kuba byasobanutse ikipe ya APR nta buryo yigize yubaka ngo uvuge ngo ikipe ya APR yatsinze igitego na kimwe yagikoreye, haba igitego cya mbere, haba icya kabiri, haba icya gatatu, haba icya kane, haba icya gatanu. Ibi byose ikipe ya APR nigende ivuga ngo yatsinze Rutsiro ni ibintu rwose ni ibitego bayihereye. Ibi ngibi bigomba no gucika muri football nyarwanda kuko bimaze gufata indi ntera kugeza ubwo ikipe yitsindizwa kugira ngo ikunde itange amanota ku yindi, ikunde itware igikombe. Njyewe shigikiye ko hagati y'ikipe ya Rutsiro na APR cyangwa se indi ariyo yose yaza igatwara igikombe yayikiruhiye atari ukuza gushora amafaranga, n'ubundi naho byabitaniye no kuba ikipe yagenda ikagikira n'amakipe yo mu Rwanda ikagiye yatsinda, yamara kujya hanze yahura na za Simba na za Yanga ikabira kubiswe. Iki ni ikibazo simusiga kigaragaza yuko n'ubundi ubukoresha y'amakipe yo hasi ndetse n'abasifuzi bamwe ubakoresha. Ni iki kiba kikunyuzemo kugira ngo amakipe yo mu Rwanda uyatsinde yose uyashyire hasi, wagira hanze ugatangira gutsindwa? Ibi biba byagenze gute? Ikipe ya APR bije bashuye mu kugura abakinnyi, ntago ari ikipe yo gufata andi mafaranga igafata indi bije yo kujya gushora mu bandi bakinnyi bandi bakipe kugira ngo bakonde bategure batware championnat. Yakagombye kuba ikipe professionnel igatwara igikombe yagikoreye nta kujya gutegura, kuko hari n'ibintu byagaragariye buri muntu wese w'umufootballer ndetse n'umuntu utari wa football wibera muri politike ko uriya muzamu w'ikipe ya Rutsiro yitsindishijwe ndetse ikipe ya Rutsiro yari yateguwe. Ibi ni ibintu bigomba gucika. Mu nyemerere rero nze kugaruka no kuri match yahuje ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports nayo ni ikipe yagiye izi neza ko ikipe ya APR Football Club yamaze kujya ku mwanya wa mbere. Ikiniro ikipe ikintu cyateye imbaraga ikipe ya Rayon Sports, ikipe ya Rayon Sports yagiye mu karere ka Rubavu ibizi neza ko umutoza bita Seninga Innocent w'ikipe ya Etincelle
yatangaje amagambo atera motivation y'abare niko nabyita kuko yaragiye aravuga ngo numutoza ngo ni umwana w'ikipe ya APR. Ibi nabyo nambabara kugira ngo umutoza yidekarare ari umutoza w'indi kipe agende avuga yuko ngo ari umwana w'ikipe ya APR, abizi neza ko ikipe ya APR Football Club ari mu cyema w'ikipe ya Rayon Sport. Ibi ni ibintu bigaragaza isura mbi ikomeje kuba muri football nyarwanda. Ibi rero byose bituma ikipe ya Rayon Sport noneho yitayongera imbaraga yari yateguranye uyu mukino ndetse n'ubukana kugira ngo bace aka gasuzuguro ka Seninga Innocent yagaragarije ikipe ya Rayon Sport. Ndetse Seninga Innocent buriya yakoze ku ikipe ya APR atabizi neza, ahubwo ari ukugenda kuvuga yuko ngari umwana wayo. Rira jambo yavuze ryatumye ikipe ya Rayon Sport itigira ubukana ndetse na motivation, byanatumye bano basaza b'ikipe ya Rayon Sport bahita bafata prime bagashyiraho amafaranga menshi arutayo bari bashyizeho, uko biri mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport bagerageje kumuha ibihumbi 100 uko bari bateze bavuga yuko niba namuka batsinza ikipe ya TSR baza kuba buri mukinnyi wese ibihumbi 100. Byaje kurangira ikipe ya Rayon Sport igiye ikubita ibitego bibiri ikipe ya TSR, nubwo nabo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport nacyo kitavuzweho rumwe kuko nanjye ndi mu bantu batakemeye neza kiriya gitego nacyo umuzamu ashobora cyangwa se umudefenseri uwo bita kapiteni Muhire Keve yafashe baro aragenda ayishoreye umudefenseri wo gukubita baro arayihushishwa, ariko Keve Muhire atwara baro arayishorera ahita atanga pass kuri Biramahire Abedi Christophe ari wenyine no kumufata ahita shota ishoti, bihita biba ibitego bibiri by'ikipe ya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya TSR Football Club yari ya mu karere ka Rubavu. Kiriya gitego ni igitego kitavuzweho rumwe kuko kiriya gitego kiragaragaza yuko uriya mudefenseri w'ikipe ya TSR ari igitego yitsindishijwe cyangwa se ari ikosa yikoreshejwe kugira ngo kapiteni Muhire Keve aze gutsinda. Biriya nabyo biragaragaza yuko ari ugutegura, nubwo nari maze kuvuga yuko ikipe ya APR Football Club nayo yateguye n'ikipe ya Rayon Sport hano ntabwo nayishyira amakenga cyangwa uriya mudefenseri nawe ashobora kuba ari yatamiye, ntabwo twamenya uwamutamitse kuko ariko iyo abantu benshi bavuze ngo abakinnyi batamitse mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ikipe ya Rayon Sport yatamitse, abantu benshi bahita bari umuntu bita Gacinya Shasi Denis niwe muntu wa mbere bahita babanze gutekereza ko nawe ari mu bantu bazi kujya gutegura amakipe y'abandi. Biragaragaye ko kiriya gitego cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yatsinze ni ikosa ry'umudefenseri w'ikipe ya TSR utabasha no gusobanura n'uwari wese n'abakinnyi bo mu mirenge cyangwa se mu tugari cyangwa se mu midugudu. Iriya baro bari kuyikuraho arangije arayihushishwa, birangira ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego bibiri itsinda ikipe ya TSR Football Club. Gusa tugiye kureba mu kibuga ikipe ya Rayon Sport byagaragaye ko yaje rwose ifite inyota y'intsinzi, gusa ntabwo twavuga yuko ikipe ya TSR ari ibintu byari bizwimo neza ko ikipe ya Rayon Sport yateguye ikipe ya TSR, kuko ukurikije ikipe ya TSR buryo yakinaga nk'ikipe itateguye, kuko n'ikipe ya Rayon Sport yakomeje gushota ibishoti binini mu izamu ry'ikipe ya TSR, uko ari nk'igishoti wa bita kapiteni Muhire Keve yashose umuzamu w'ikipe ya TSR. Umuzamu w'ikipe ya TSR arangije baro ayikuramo akora icyo bita clean sheet, ubona ko rwose ririya shoti ryari rikomeye cyane. Ni ibintu bigaragaza ko uriya muzamu atarigize ategurwa, ahubwo niba n'umuntu wateguye mu ikipe ya TSR ari nk'umuntu wo muri defense yateguwe abandi batabizi, kuko uriya mu defenseri baze kumucunga neza ashobora kuba yarateguwe. Ibi biratanga iyi shusho rero muri football. Ibi ngibi ntabwo umuntu yaza kugutegura akuzi neza ko wamuririye amafaranga ngo ubashe kuba yakuzana mu ikipe yiwe azi neza ko urya amafaranga. Ntabwo yakizera kuzaza mu ikipe yiwe ngo n'undi ntabwo arenze aho yaguhaga wange kuyatura. Ibi bari nko kwicira kariyeri gukunda amafaranga ariko nturebe kure ngo urebe kariyeri yawe aho izagera. Kuba umukinnyi wo mu ikipe ya TSR cyangwa Rutsiro yagenda akarya amafaranga ya ruswa kugira ngo aze kwitsindisha akiri hasi byibura ataranagira n'ahagera, ni ikimenyetso kigaragaza ko football yacu irimo iratera inyuma, kuko ntabwo ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi izabona umukinnyi igiye kumuhamagara avuye mu ikipe ya TSR. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ibona umukinnyi yageze mu ikipe ya APR cyangwa ikipe ya Rayon Sport, kandi ikipe ya Rayon Sport cyangwa ikipe ya TSR ntabwo izakugura izi neza ko urya amafaranga nayo yarigize kuguteguraho ikaguha amafaranga ukayarya warangiza ukitsindisha. Ibi ni ukimara kurya amafaranga yubatangira ubare uvuge yuko kariyeri yawe irimo irarangira, uzatahira amafaranga ruswa ugenda urya, nabwo nugira ibyago ugafatwa utuhanwa ugende ube imbwa yaho ngaho ubure ibyo ukora. Ibi ni byo abakinnyi bo mu Rwanda bagomba gutekerezaho ibintu bakabica, ndetse n'abo bantu bategura bagabanya ibintu byo gutegura batware shampiyona bayikoreye. Geragerageje kubivuga muri imikino 5 ibura ngo shampiyona y'u Rwanda irangire, amakipe abe maso, kuko aya makipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR namwe mu makipe agiye gutegurana mutangira mubone ikinamico by'umwihariko. Ariko ndafokasinga ku ikipe ya APR Football Club. Mu kibuga nta mupira irimo irakinira, irimo iragaragaza ko nta kintu yifitiye rwose mu kibuga, yarangiza ahubwo ikajya gutegura abataka bakaza batsinda ibitego rwose, ubona ibya bitego umwana w'uruhinja nawe yaje akitsindira umuzigo rwose umuzamu akareka baro igenda yireba. Ibi ni ibintu nicyasha
ni ibintu abafootballeur cyangwa se abasportif muri rusange bakagombye guhagurukira kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byakika. nawe babwiye ati football mu Rwanda harimo ikintu cyitwa gutegurana, ni ibintu byagaragaye ko ari ikintu cyitwa ruswa muri football kugira ngo equipe ize kubasha kubona amanota. Hari ikintu cyitwa match fixing, ikintu cyitwa betting, bino bintu ndetse n'ibintu byo gutegura abasifuzi ndetse n'ibintu by'amarozi mu makipe. Bino bintu nibiramuka bicitse muri football mu Rwanda, football nyarwanda izatangira itere imbere. Gusa biragoye kuko aya makipe yitwa ko ari makuru niyo agenda kubikora. Ikipe ya APR niyo yakabayororo modo yandi makipe kuko niyo kipe ifite amafaranga, ifite financial capacity, ifite power z'abafana. Ibi ni ibintu byakagombye kuyimotiva ikagenda ikagikora abakinnyi bakomeye ikagitwitsinda ibitego yabikoreye apana kujya gutegura ama ekipe y'abandi. Ibi rwose bizatuma football yacu nahantu igera. Ikindi kizatuma football yacu itera imbere nibafata utudeme twinshi bakajya bafata abana bafite talent yo gukina bakagenda bakabategurira hasi. Iyi nimwe mu bintu bizatuma ikipe y'u Rwanda Amavubi nawe igira ekipe ikomeye ndetse na football yo mu Rwanda ikaba yatera imbere. Rero ngarutse ku mukino wahuje ikipe ya Rutsiro ndetse n'ikipe ya APR Football Club, byaje kurangira ikipe ya APR itsinze ibitego 5 kuri iyo shuro ijya ku mwanya wa mbere. Bukeye rero ikipe ya Sport nayo iraza itsinda ibitego 2 ikipe ya ETSR Football Club. Biza kurangira rero ikipe ya Sport nayo ise ijya ku mwanya wa mbere irusha inota rimwe cyangwa se itajyamo difference inota rimwe hagati yayo ndetse n'ikipe ya APR mu keba w'ikipe ya Rayon Sport. Tukaba dutegereje hagati y'ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya APR ikipe izatwara igikombe kuko biragaragara ko bakomeje gukubana ndetse no gutegurana. Tukareba ikipe izatwara igikombe kuko biragaragara yuko hano ntabwo tuzangude karara ngo uvuge ngo Rayon Sport izatwara igikombe harimo difference y'inota rimwe cyangwa ngo ikipe ya APR ngo tuzuvuga ngo izatwara igikombe kuko biragaragara yuko ari hasi hejuru, haba mu mafaranga, haba mu marozi, haba gutegura abasifuzi. Biragoye ko waza ukavuga ngo ikipe iyi ngiyi ngo nizatwara igikombe. Ese ni mama ni ikipe ya Sport izagitwara cyangwa ni ikipe ya APR? Byose reka tubihange amaso, Imana buriya niyo ibizi. Rero n'aya makuru nari mbazaniye ngena ari Fabrice Murana nayo